Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe kumuntu wonke. Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe kumuntu wonke. Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe kumuntu wonke. Khona abantu abangihlebayo benza into hlekisa ngengxaki zami. Khona abantu abahlekayo xa senhlungwini xa ngililayo. Phola ungakhathazeki inhliziyo yami. Khona abantu abanmonelayo abangayithandiyo lento ndiyenzayo. Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe kumuntu wonke. Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe kumuntu wonke. Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe kumuntu wonke. Khona abantu abangihlebayo benza into hlekisa ngengxaki zami. Khona abantu abahlekayo xa senhlungwini xa ngililayo. Phola ungakhathazeki inhliziyo yami. Khona abantu abanmonelayo abangayithandiyo lento ndiyenzayo. Ngenxa yemizamo yami kukho abantu abangizondayo. Nditsho abangani bami kubo kukho abangiprethendayo. Benza ingathi bayangithanda, abangithanda bafuna lento bayifunayo. Ngcono ngiluza abangani uthandwa ndilithenga ndikucengi andikuthembi. Ngcono ngibe nkomehla yodwa, ngcono ngixhense nzombelela ingoma yami. Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe kumuntu wonke. Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe kumuntu wonke. Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe kumuntu wonke. Phola inhliziyo yami zoze ngithandwe